Салом алейкум дӯстон, чиқайк мебинед телефони Tecno Power 6 Pro 5G. ин телефон 2024 омадагӣ, модели Now Tecno. Хоб 12/256 памят дора. Ина ози амира анбокс мекунем хати шумо. Мекушим свети сиёҳаш. Ин телефон ходаш 6000 мАч батарейка. 6000 мАч батарейка. 108 мегапиксел основной камераш, 32 мегапиксел селфи камераш, 256 памят ба 12 оперативка. Dimensity 6085G, яъне NFC ҳам қабул мекана. Свет сиёҳ чек мебинед, ранги iPhone монанд. Дар комплектация ин телефон ҳаста. Хоб, как обычный интерьер, чихели бигем мақсад прозрачный, да? Прозрачный, немиш прозрачный, немиш сиёха. Ина отпечатка палец дар руша, экраниш 120 Гц кор мекунад. Ҳастай хоб дар комплектация интерьер, как обычный плёнка ва 70 мача блок питания доштаи телефон дар мобайни 40 минут 45 минута пур мекунад ва сим-карта бироварданак ва дар даруни ин боша кабел. Нарша дар описания мемонам, бодурен тамошо кунем.